Mukataraka gubeire ekizibu ky'amaani abashubuzi noushanga berundanire omu kanya kate ekirikuremesa bakasitoma kutunga oburabo. Akatare aka aka Budibugyo Central Market n'akatare kamwe konka akarikukirayo obuhango omu disitulikiti egi kandi nikarundana abashubuzi okuruga omu bicweka bya disitulikiti bitari bimwe na bimwe. Nikagambwa kuba katandikirweho omu mwaka gwa 1978. 1978 akatwine aka 1978 to date we have tried to maneuver around twayongeramo omwanya egi twateekamu obunanka oburoka obundi nabo still they are not enough. Amazuba agamwe abashubuzi nibagimeserezebwa kuruga omu katare bakata emishuburo yabo aha nguuto ekirikureetera ebyengyenda byashanyara. Ogurugirira Kasimu Kihendo ori omushubuzi nagira ngu abibe obushoborozi omu disitulikiti egi bagyerezeho okwombeka obutare obundi mu disitulikiti n'emwe oka eki tikihwereireho omu kukyendeza aha mwijuzo guri omu katare aka kakuru. Upstairs tujja kwesanga abantu bonna bafunye ebifo tugezezaako nitubeera n'obutale bubiri wano mu Budibugyo. Tuyina wano Budibugyo Central Market nitubeera ne Kajambula. Obutale obwo bwonna tibugendeka kubanga bwali bwetaagisibwa kubeera wamu abasuubuzi tuyina bangi. Ekizibu eki kirikuteganisa abashubuzi bonka n'abahingi okukira munonga abarikuhinga kokowa nabo batungireyo oburemezi bw'amaani banyuma y'okugira ngu omwijuzo guremeise abantu okugura ebihingwa ekirikuremesa n'ebihingwa byabo kutunga akatare. Tuhinga kokowa, tuhinga orutookye, tuhinga omuhogo n'ebintu ebingi ebitukubaasa kuba tukozesa omu maka okulya n'okulyamu akasente. Aho nkugambira ebi abantu 9 mu Budibugyo balina kokowa and about 93% ya population yitu it depends on kokowa for survival. Abebembezi mu disitulikiti egi nibeikiriza ekizibu eki ugano bagira ngu nkabo tibaine kubaasa kwona banyuma y'okugira ngu omushoro ogu barikushoroza ni mukye munonga tigurikubaasa kubamara okuhangusya akatare niko kamwe. Ogurugirira Hassan Baguma orumeeya wa Town Council ya Budibugyo nagira ngu ekizibu ky'akatare eki kiremeise emishuburo okubukaara omu disitulikiti egi ekyarikugira ngu n'obumwe abashubuzi abamwe nibahunga omwijuzo omu katare batandika kutema edaara aha rubaju rw'enguuto ekirikubareetera akakuubano n'abebembezi. In managing the business sector and we are always having those challenges. Tuba twine ebizibu n'abebyobushubuzi ab'okubamba batuteganisa n'itwe turikubateganisa ab'okuba ntwende tawuni enungi. Omu mwaka gw'2023 minisitule ya gavumenti z'ebyanga ekaguraho obutare 12 bicweka by'eihanga ebitare bimwe na bimwe bwahwerere munonga okwongyera aha mishuburo omu byanga bwayombekirwemu. Ogurugirira aha Baguma gavumenti eshemereire kuteekateeka aha Budibugyo nayo ekagyombekera akatare kaako hakuyayombekera omu byanga ebindi ekihwereho okukyendeza aha mwijuzo omu katare akagambwa. Kubirira gavumenti tulabye entambula entuuse Bukoto Kabalole waliko akatare akalungi, ntuuse Kasese waliko akatare akalungi, kandi Budibugyo eno eri mu butale bukulu oluusi centers enkulu ezyatolo Kingdom. We need an upgraded market. Tukandikira na minister, twahandikira na PS turukushaba to upgrading our market. Makuraga gasha kwa Justin Nyakaisiki wa Sky TV ya Genshonga muri Budibugyo.